lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC yi haxa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Can I consult my legal counsel? No, you may not. Ku ri siku ro tika eka Major General Senona eka Commissioner Madlanga namuntlha ku hlamula swivutiso a swi tika. It would be done by now, knowing that Paul Sullivan has decided and has told us straight in our face like this that he's not going to come. Palamende va lava ku samanisa Brown Mkhotsi na Paul O'Sullivan ku ta nyika vumbhoni. Kasi ka mitlangu Orlando Pirates va lava ntsena ku hlula eka ntlangu wa Betway Premiership amelena vhiki. Waka hina nkarhi nakambe lame mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC le haye leyi haxaka vuhaxi bya DTT. Riperile nhloko ya Hawks eKwaZulu-Natal Major General Senona namuntlha a tsandzeka ku hlamula swivutiso eka ntshamo Madlanga lowu nga ePitori. Ntshamo Madlanga wu thoriwe hi president ku lavisisa swihehlo swa vukungundzwani na manyala exiphoriseni ku katsa vuxaka bya maphorisa na swigevenga. Senona u byele ntshamo wa Madlanga leswaku yena na vanuna lava vuriwaka ku va xin'wana xa xigevenga swikulu laha tikweni Cat Matlala i vanakulori. U vutswe dokete le maphoriseni leyi a nga yi rhumela Cat Matlala. Senona u byele ntshamo leswaku dokete liya a yi ri mahungwini kambe loko a vutisiwa ku mahungu kwihi mahungu yo tiva hi yehe xana ke Senona u khomala a tshika. Is it your evidence still that you saw this article on the day it came out and it had attached to it the documents that you then sent to Mr. Matlala? Is that your evidence? When this document was sent, commissioners, this article on that day, I didn't see it. But I said, I don't remember whether it's a News 24 or WhatsApp. And then I even talk about my gadgets that I went to check. Unfortunately, it couldn't provide me with assistance. I even said I don't want to mislead the commission, but it's either this one or via WhatsApp. But that is what I've indicated, commissioners. So you are not saying to us, and now I understand that I had misunderstood your evidence, you are not saying to us that you got these documents as a link to this News 24 article that is attached. You're not saying that to us. I'm saying a possibility, commissioners, because I'm saying I'm not sure whether it's this article or News 24 or the WhatsApp. Well, General, let me ask you differently and please try and give a direct answer. Did you see this article when it came out? On the day that it came out, did you see the article? On the 10th of March? Yes. Did you see the article? Or soon thereafter, at any time, before it was pulled by your attorneys from wherever they pulled it now for purposes of the commission, this article, did you see it before you sent the documents to Mr. Matlala? And this article being the News 24 article that you have given to us. I believe I may have, because hence I also indicate that I'm not 100% sure whether it was on, I forwarded it from there or from the WhatsApp. Kasi kale ku bankari tinhlamulo ti tsandza Senona akala kombela ku vonana na dkota rakwe kambe Madlanga aku swi nge koteki. Can I consult my legal counsel? No, you may not. Well, unless the chairperson's decision actually. I do apologize for answering the chair. General, you see, at this stage, you are being asked probing questions, and
to seek advice is a bit problematic because we do not know now whether you want assistance with the answer that you should give in response to the question. That is a bit problematic. Kasi ntshamo wa palamende lona wona lavisaka swihehlo swa vukungundzwana exiphoriseni xa tiko wu lava ku sanamisa kumbe ku samanisa Paul O'Sullivan na Brown Mokgotsi. Lavambirhi O'Sullivan na Mokgotsi va ala ku ya nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo. Ntshamo u kombile xipikara xa palamende Thoko Didiza ku va samanisa no va sindzisa ku ta nyika vumbhoni. Komiti le ku hlongoriseni ka nkarhi ku heta ku kuma vumbhoni kusuka eka timbhoni kambe a yi twanani ni timbhoni timbirhi ta nkoka. Mokgotsi a fanele ku ya emahlweni ka komiti ra vumune ni ra vuntlhanu kambe u lava leswaku murindzi wakwe a hakeriwa hi palamende ku ringana vhiki. I contacted Parliament's protection services for them to look at the issues that was raising around the security. And the offer that he was given was that he can come to Cape Town, and then as soon as he lands, there will be protection offered or escorts offered. Mr. Mokgotsi refused that offer. Leswi swi hlundzukise swirho swa palamende emakumu komiti yi teke xiboho xo sindzisa vanyiki va vumbhoni ku ta ka ntshamo. On Mr. Brown Mokgotsi, the decision of this meeting is that the witness must be subpoenaed. Correct? That's the decision the meeting has taken. Hi le tlhelo komiti yi tlhele yi kuma xiviko xa mayelana ni ku ta ka Paul O'Sullivan eka ntshamo. O'Sullivan u ala ku ta hi byakwe laha a boxaka swivangelo swa vuhlayiseki. A vula leswaku u ta nyika vumbhoni hi ku tirhisa internet a ri eLondon. Xiringanyeto lexi endliweke hi komiti eka xipikara xa palamende Thoko Didiza xo n'wi lerisa ku ta emahlweni ka huvo a xi endliwanga. The issuing authority in respect of summoning witnesses before this committee is the Speaker of the National Assembly. Accordingly, I'm advised that this matter is under advisement before the Speaker. Yesterday, I was reliably informed that the Speaker will communicate a decision within the next day or two. Swirho swa palamende swi je makala. I think, Chair, we are being playful to this issue. We should be done by now knowing that Paul Sullivan has decided and has told us straight in our face like this that he's not going to come. Why should we be delaying? Why should we be taking further steps and waste time? That guy is gone. He must be subpoenaed and come here. That's it. This issue of the summons of Paul O'Sullivan, it's been 2 weeks in the making. So for us to get a report that the Speaker is going to give us a report in 1 or 2 days, it's unacceptable. Swi ta tikomba leswaku endlelo ro nyika xileriso ri ta famba njhani. Kambe komiti a yi tshemba leswaku yi ta heta ku kuma vumbhoni vhiki leri taka hi Ravuntlhanu. Kambe yi kume leswaku endlelo ro vitani ku sindzisa timbhoni ku ta emahlweni ka komiti ri ta teka nkarhi. Ndzawulo ya vuxaka bya tiko na matiko mambe yi languteriwe ku ya vika hi ta xiyimo xa maAfrika-Dzonga lava nga yisiwa enyimpini ya Russia eUkraine. Leyi i yin'wana ya timhaka leti nga kaneriwa hi Cabinet ya President Ramaphosa eka nhlengeletano ya vona yo sungula ya lembe lerintshwa. Holobye Ofisi ya President Khumbudzo Chaveni u vile na nhlengeletano ya mahungu ku vika hi ta nhlengeletano ya Kabinete. Hi nkarhi lo a burisana na vateki va mahungu, Holobye Ofisini ya President Khumbudzo Chaveni u khumbe mhaka ya maAfrika-Dzonga lava nga yisiwa eRussia ku ya na Ukraine va nga swi tivi. There are processes that are underway in terms of the engagement between government of South Africa and the government of Russia in terms of how do we get them back, because they are stuck in a precarious situation, but they violated the laws of the Republic of South Africa. You know, there is cases that are being investigated by law enforcement authorities, which I do not have the capacity to speak on those matters. You should follow up with law enforcement officers. I'm sure the Department of International Relations within this week they will provide an update on the situation of South Africans in the Russian war zone. Eka timhaka ta economy, Chaveni u ri mfumo wu karhi ku lwisana no hunguta swikweleti
ku kota ku kurisa ikhonomi. We presented the implementation plan for inclusive economic growth and development in the country, what some of you named GAIN. We are going to then finalize the revised timelines for the implementation of that. President Cyril Ramaphosa u ta nyika mbulavulo wa yena na rixaka hi siku ra vu 12 n'hweti leyi taka ya Niani, naswona u ta languta ngopfu eka timhaka ta ikhonomi. Ntengo dlawa ka vavasati vambirhi mintsumbu ya vona yi cukumeteriwa exitayeni xa tinguluve ePolokwane wu yisiwe ka n'hweti leyi taka hi khoto le henhla ya Limpopo leyi tshame Polokwane. Muehliwa ka ntengo ku nga n'wamapurasi Zakaria Olivier u kombise ku va a nga pfukangi hikuva u ri u twa nenge. Khoto yi n'wi nyike nkarhi wo ya vona dokodela. Ntshamo wu yimisiwile endzhaku ka xikombelo xa gqwetha ra Olivier xa leswaku wu hundziseriwa emahlweni. Gqwetha Jacobus Venter u ri Olivier u na vuvabyi bya nenge nakona u fanele ku ya kuma vutshunguri. It seems to be a secondary infection, includes a secondary infection of about 20 centimeters situated on his right outside of his calf, on his leg. He informed me that he's suffering from severe pain, and I've also noticed that he's got, it, to my mind, looks like a bit of a fever, or quite a fever. He has informed me that he has informed the relevant authorities at the Department of Correctional Services about the issue. He's not received treatment. Mfumo a wu kanetanga xikombelo lexi endliweke hi gqwetha ra muhehliwa. Warrant Officer Paladi Makola na yena u pfumerile ku fambisa endlelo ro yisa Olivier eka dokodela ku ya kuma vutshunguri. Yes, my lady, they've shown me that infection that need the physician. Loko u vuyelela ntengo wu ta tshama ku ringana masiku manharhu. The reason why the case is postponed is because the court was told that you are not well, Mr. Olivier, and because of that, the court makes an order that you be taken for medical attention by the investigating officer, warrant officer Paladi Makula, and you are both still remanded in custody. Mutivi wa vumbhoni bya forensic Fortunate Mahlalela u ta ya mahlweni a nyika vumbhoni loko ntengo wu vuyelela n'hweti leyi taka. Loko hi mavhengeleni hi ya eNiani eVembe Limpopo vaaki va ndhawu leyi va na xikombelo xo karhi. Tshama na hina. Hisa mahlweni mahungu ya SABC. Vaaki va le Niani eLimpopo lava muganga wa vona wu nga ndzelekanini wa Afrika-Dzonga na Zimbabwe va ri ku laveka darada yo tiya leyi nga ta pfuna ku lawula ndzelekane. Vaaki va ri nhundzu leyi yiviwaka laha tikweni ku katsa na mimovha swi ngungumerisiwa hi le ka vona hi le nambyeni wa Limpopo swi nghena Zimbabwe. Niani i ndhawu leyi tirhisiwaka ku ngumerisa timovha to yiviwa. Xipano xa vateki va mahungu xa SABC va heleketiwe hi varindzi etindhawini leti nga teleriwa hi vugevenga na laha nhundzu yo yiviwa yi ngumerisiwaka kona ku kongoma eZimbabwe. Lembe leri nga hundza hi n'hweti ya Hukuri, maphorisa va veke leswaku ku ve na ku balaselana exikarhi ka tinsulavoya na masocha ya Afrika-Dzonga kusuhi ni le mugangeni wa Mulale. Muehleketeri wa wun'we u dlayiwile. N'hweti yaleyi a ku ri ni nkandziyiso wa video lowu a wu kombisa vaehleketeleriwa va hoxetela swirho swa masocha hi maribye. Van'wana vaaki veri ku fanele ku akiwa khumbi leri nga ta pfuna ku sivela vugevenga. Havala fhethu vo tea like va tshi khou thivha kana va tshi khou ita sa boundary mukano une kha maṅwe mashango u nga si dzhene nga dza fhasi. Leswi nambu wa Limpopo wu khapaka endzhaku ka timpfula ta matimba eka xifundzankulu, swigevenga swi tirhisa swikwekwetsi ku ngumerisa tinhundzu. Vaaki veri migingiriko ku ngumerisa tinhundzu no xavisela na mafola swi nga ri enawini i tshamela maxelo. Ri nga to rawela ngori mulambo wa ḓala, arali mulambo u songo ḓala ro ḓa ri kha ḓilwa nazwo, naho wo ḓala zwo ralo vhe vha tshi shuma zwezwiḽa zwe vha khou shuma zwa zwino vha vho shuma riṋe dzinḓuni a ri tsha to kona u to lala zwavhuḓi. Murhangeri wa vaaki u ri masocha ya lava switirhisiwa swa xiyimo xa le henhla ku lwisana na vugevenga bya le mindzelekanini.
We see those people of Zimbabweans attack our soldiers, so we call upon the South African National Defence Force to give them equipment, to give them resources to fight those people who are fighting back. Matshalatshala yo ringeta ku kuma tlhelo ra mavuthu ya Afrika-Dzonga a ya tswalanga mihandzu. Maphorisa le magondzweni eGauteng va khome mabazi yo hlaya na mathekisi ya mune eAtrashville pela dyambu bya Pitori hikwalaho ko pfumala swipecele swo tleketla vaakatiko. Swin'wana swa swifambo leswi nga khomiwa a swi famba hi mathere yo hela na mafasitere yo fayileleka. Kwalomu ka 40 wa vachayeri va risiwe ku hakela mali yo karhi mayelana no ku tlula milawu yo hambanahambana ya bindzu ra vutleketli bya mabazi na mathekisi. Maphorisa le Gauteng emagondzweni ya tshama pfule mahlo swinene endzhaku ka mafu ya 10 wa vana va xikolo vhiki leri nga hela. Vana va lovele ku thekisi ro va yisa exikolweni ri tlumbana na lori eVanderbilt Park dzongeni wa Joni. Ndzawulo ya vuhlayiseki eGauteng yi simeke pfhumba ra Scholar Blitz hi nkarhi wa ku pfula ka swikolo nyan'waka. Mitirho ya pfhumba leri yi sungule ku tikomba endzhaku ka nghozi yo chavisa leyi nga koxa vutomi bya vadyondzi va 14. Ndzawulo ni swiyenge swin'wana swa nawu va khome mimovha yo hlaya leyi a yi nga lulamelanga ku va emagondzweni. Since the beginning of these operations at the beginning of the school calendar, we have impounded close to about 100 buses. Just for today, we've impounded just over 30 buses for various transgressions or non-compliance, together with about just under 10 minibus taxis. We have found drivers that are operating these vehicles without the necessary licenses, PRDP. We have found vehicles that were technically unroadworthy because of, for instance, license discs that were absent and various non-compliance issues. Vaaki va Atrashville va amukele pfhumba leri hi mandla mambirhi. Va ri swi ta pfuna swinene ku sivela tinghozi ta swifambo swa vana va xikolo. We are very happy because with their availability here is a good thing. It's a good thing because they ensure the safety of our learners in those school transports, and they ensure the safety of our communities as passengers when they are going to work using all these vehicles, just to make sure that their vehicles are roadworthy. They are very safe for our community to get inside so that they can transport them to work. Tano ndzawulo ya maphorisa ya magondzo Tshwane va bakinyele tlhelo swiviko swo pfhumba ra Scholar Blitz ri simekiwe hikokwalaho ka nghozi leyi nga va kona eVaal. We actually started this operations already with the opening of schools. We started this operation because we know this time of the year that the schools are opening and we must make sure that the scholars are also transported in a very safe manner, and then also in vehicles that is roadworthy, and also drivers that have the necessary papers to ensure that those scholars can go to school and are transported from school in a very safe manner. Maphorisa ya magondzweni va tiyise ku mapfhumba yo tano ya ta yisa emahlweni lembe hinkwaro. Mali ya laha kaya randi yi vevukile lo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 15.89 rand, pondo i 21.89 rand, euro i 19.02 rand, kasi pula tiko akula na Botswana i 1.15 rand. Minkavelo ka Johannesburg Stock Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $5,277 a ounce, platinum i $2,670 a ounce, kasi nxavo wa oil mbesi mphongo lowu wu durha 68 rand na 4 cents. Riperile a langutisini leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka tindhawu tin'wana ta xifundzankulu xa Limpopo, Gauteng leti nga ta va ti kha ti famba kwala ka 30 wa tiphesente, kasi loko hi langutisa na kwala xifundzankulu xa Eastern Cape kasi na kwala Free State nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba kwala ka 60 wa tiphesente, kasi nakona mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko nakona, kasi na kwala xifundzankulu xa Gauteng nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba kwala ka 60 wa tiphesente, kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzankulu xa Limpopo nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona.
langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo kwala xifundzenkulu xa Limpopo, Free State kasi na kwala tindhawini tin'wana ta xifundzenkulu xa KwaZulu-Natal na Eastern Cape kasi na mundzuku nakona swilemukisa swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko nakona mpfula ya tilo yi ta va yi kha yi ya emahlweni kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi kona ku langutele rintshwa leri nga ta va ri ri kona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzenkulu xa Gauteng kasi kona ku langutele timpfula kun'wana loko hi langutisa Pretoria 30 kasi loko langutisa kwala Johannesburg yona yi ta va yi kha famba ka 28 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenkulu xa Limpopo kasi nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana kambe maxelo ya kufumela kha ku hisa kwala Musina kasi loko langutisa kwala Blinkwater, Botsoleni, Maphata kasi na le ka Hlaniki, Jim Jones kasi na kwala Botsoleni kasi na kwala ka Dinga nakona ku langutele mpfula ku ta langutele maxelo yo hisa kasi loko langutisa kwala Thando nakona ku ta va kha ku hisa Phalaborwa ku hisa na kwala dorobeni ra Polokwane yi famba ka 30 wa ti% kasi loko langutisa Mpumalanga nakona ku langutele maxelo kwala nga ta va ku ri na timpfula ka tindhawu tin'wana Khuza ku hisa Mbombela 29 kasi loko langutisa Emelo nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 30 wa ti% loko langutisa kwala xifundzenkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele maxelo yo hisa la nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana Richards Bay 30 kasi loko langutisa kwala Ladysmith nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 31 wa ti-degrees loko langutisa Eastern Cape kasi nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Mthatha 23 kasi East London yona ta va kha famba ka 24 na Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 24 wa ti-degrees Western Cape nakona ku langutele maxelo yo saseka la nga ta va kha ku kufumela kwala George Mossel Bay 26 kasi loko langutisa dorobeni ra Cape Town kona ku ta va kha ku hisa yi famba kwala ka 32 wa ti-degrees loko langutisa Northern Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa Springbok ku hisa swinene kwala Kuruman kwala Upington kasi Kuruman nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 34 wa ti-degrees loko langutisa kwala Free State nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana kambe maxelo ya kha hisa ku hisa Sasolburg kasi Volcom 32 Bloemfontein nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 33 wa ti-degrees loko langutisa kwala North West nakona ku langutele timpfula kambe maxelo ya kha ya hisa loko langutisa kwala Rustenburg yi ta va kha famba ka 34 kasi Mahikeng 33 kasi Tusker nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 35 wa ti-degrees kusuka ka mina Ntombi ya ka Mkhalani riperile.